سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ntendereza Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa n'asaba ebyengera n'emirembe biri eri ow'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ne ku basahaba be n'abamuyambako okutambuza obusiraamu n'abanaabutambuza paka Allah subhanahu wa ta'ala lwaida okusaanyawo ensi eno n'ebigirimu. Baidu ba Allah olunaku olwaleero olw'ekitiibwa ndikwenda twedukanyeeyo ensonga tujidi aye kwedukanya hadisi ndala yonka ku hadisi d'owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam edda kuba ndala eti yonka tidda ku lwaini hadisi ndala aye nenda ogitwale era nenda ogitegeere mu mbeerayo yoona yoona gy'owangaliramu kuba oyida kufunamu fi duniya ate ofunemu fil akhira ng'ate okufunamu ku nkomerero nekisinga kuba kirungi era nekijja okuba ekirungi. Abantu omwaka gwaweireku baserebretinga era basanuka bayokya emipiira bajja basanuka bakola ki n'abafiire mu abawulire bakoze eki bafiire ayi mbu ali kuserebretinga omwaka gukoze eki omwaka guweireku. Tienda kujja ino saidi eyo wabula kyendi kwenda twedukanyeku era tutegeere nti abasiraamu tulina enkola tulina ediini yaife gye tuyikiririzaamu eri ku amateeka agatufuga Allah subhanahu wa ta'ala gwe yayisa mu Qur'an era n'owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama yabanga atusomesa yatwegeresa. Saawa eno abantu kalenda bagidi bulungi 25 lwagira okutuuka ng'omusiraamu n'atali musiraamu aidi nti leero enaku d'omwezi 25 lulala lwagira okutuuka ng'omusiraamu n'alina kusinga olwisi kubala kalenda nti olwaleero luki olwaleero lulala Easter bw'eida okuba lebadde bw'eida okuba nti enaku edo abantu badiidi era abantu badeetanira ino. Nenda kuraizinga kubabuuzaako only one question. Leero enaku d'omwezi meka era tuli mu mwezi gwa kumeka era tuli mu mwaka gwa kumeka. Just within 3 to 4 minutes omuntu ayemerera ankobere nti leero enaku d'omwezi diti omwezi guti omwaka guti. Bismillah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Leero 10 13 ogw'omukaaga 1444 kituufu muyikirizaganya naye muyikirizaganya naye tuli mu mwezi gwaki mu Luwarabu gwo beeta Jumada al-Akhira. Olwaleero enaku d'omwezi 13 weyagana nga abasiraamu bangi titusobola kutegeera ebyo era weekanga bwekange ng'okitegeerera masjidi nga bw'okitegeerera masjidi nti leero 13 eri yaliko obuuza nti ate abo bagwire iralu leero 13 omwezi ogw'okumeka ogw'omukaaga ere mu mbala ere ey'okuserebretinga gundi Christmas leero enaku d'omwezi meka mukaaga omwezi ogw'okumeka January omwaka gwa kumeka. Aye kyendi kwenda mu ife abasiraamu nti buli mwezi bwe guweze enaku 13 14 15 omusiraamu ayikiriza Allah subhanahu wa ta'ala n'owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama kirungi ino okusiiba enaku edo. Olwaleero wabanga osiibye edo Saturday 14 wasiiba duzi 15 wakola ki wasiiba wayongera kuno olw'ebbalaza kuba olw'ebbalaza lwona obusiraamu Nabbi sallallahu alayhi wasallam yatukubiriza okulusiiba kiba kitegeeza nti mu wiiki eno olw'okutaano tusiibye olw'omukaaga tusiibe olw'okumeka olw'esande tusiibe then olunaku olw'ebbalaza lwona tube nga tukola ki
tube nga tusiiba mu mwezi guno. Wabula kyenendo bakubiza nti tusiibe nga ino buuliriza kalenda y'Obusiraamu tibanena kuda omwezi mmeka bakoye nti 13 olusiibe, 14 olusiibe, 15 olusiibe. Osiibe olw'ebbalaza osiibe n'olwokumeka n'olwokuna. Dino ennaku eyisadde beeta ayyamul biid, ennaku enderu. Kyenenzeemu okuba biseeyo yoona yoona nenza okubayidukiza nti Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatusomesa hadisi ndala ng'ali mu masjidi yabuuza ebibuuzo bino bina. 4 questions. Bibuuzo bimeka? Byenena mbuuze buli musiraamu ali muno olunaku olwaleero luno tuwunzika olunaku. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yali mu masjidi nga bwe tuli mu masjidi. Yabuuza baswahaba be ba Abubakari baalimu, Umaru yalimu, Uthmanu yalimu, baswahaba boona boona emmekete bwe tuyidi obulungi baali batyaime nga bali kuwuliriza ow'ekitiibwa Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Yababuuza ebibuuzo bina. Byendi kwenda mbabuuze tiri kwenda mumpe ansa buli omu ayida kwera mu mutima gwe era obone ejjana onaagisobola onaajingira okoze otya weetereze. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yabuuza basahaba yabakuba nti man asbaha minkum alyawma swaima. Hadisi ya Abi Huraira ngeri mu sahihi Muslim. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam yabuuza basahaba be yabakuba nti man asbaha minkum alyawma swaima. Basahaba bange nani mwimwe akeesiiza olwaleero ng'ali mu bantu abasiibye, nani mwimwe asiibye olunaku olwaleero? Nabbi ali kubuuza basahaba ridwanullahi alayhim ajma'in, ng'ali kubabuuza boona boona nga batyaime. Yababuuza sallallahu alayhi wa sallama yabakuba nti man asbaha minkum alyawma swaima, bana nani asiibye olwaleero? Nabbi sallallahu alayhi wa sallama basahaba be yali nabo kunkomerera eno bakuba nti basahaba ba Nabbi sallallahu alayhi wa sallama boona boona baali emitwalo 10 n'obugwamu, 10 n'obugwamu. Basahaba ab'owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tikoba nti boona boona baaliwo mu kiseera ekyo ng'ali kubuuza ekibuuzo ekyo, wabula baaliwo abangi ate baaliwo balebeene endiko nga Abubakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Abdurrahman. Baaliwo boona boona basahaba. Nabbi yababuuza man asbaha minkum alyawma swaima, nani abukeesiiza mwimwe, nani awiina olwaleero ng'asiibye? Tikyali kiseera kya Ramadhaani, tigwali mwezi gwa Ramadhaani, kuba singa mwali mwezi gwa Ramadhaani Nabbi yali ategeera butereevu nti basahaba be boona boona ezirasobola kulya mu mwezi gwa Ramadhaani. Ekiseera kyali kikyakusiiba nga bwe tuli wano yabakuba nti man asbaha minkum alyawma swaima, nani abukeesiiza olwaleero ng'asiibye? Bamulingirira basahaba nga booningiriire. Mwava musahaba omulala yawanika omukono, Abubakar radiyallahu anhu yakoba ati ana ya Rasulallah, yakoba nti ya Nabbi nze ndi mu bantu abawiina olwaleero nga nsiibye. Kiba kitegeeza nti olunaku olwo mu basahaba ba Nabbi sallallahu alayhi wa sallam boona boona eyali asiibye yali Abubakar radiyallahu anhu wahdahu, yenka mu basahaba. Nze wano tiyidi bameka basiibye, Allahu a'lam. Aye Abubakar yawanika omukono yakoba ati ana ya Rasulallah, Nabbi nze ndi mu bantu abakoze eki? Mu bantu abasiibye. Ekibuuzo ekyo kyabanga mu basahaba boona boona Abubakari n'abamwiremu akendo radiyallahu anhu. Nabbi yabuuza ekibuuzo ekyokumeka ekyokubiri, kyenenda ze nambabuuze ekyokusiiba buli omu yeeyizeemu. Man asbaha minkum alyawma swaima, buli omu yeeyizeemu. Bw'oba osiibye alhamdulillah, bw'oba tosiibye alhamdulillah. Aye nga abasiibye basinga kuba takoze eki? Kuba tasiibye. Nabbi abuuza man asbaha minkum alyawma swaima, Abubakar yawanika omukono yakoba ati ana ya Rasulallah, Nabbi sallallahu alayhi wa sallama nze ndi mu bantu abakoze eki? Abasiibye olunaku luno olwaleero. Ekibuuzo ekyo Nabbi sallallahu alayhi wa sallama yakola ki? Yakitoola mu idiiro ng'ategeere nti mu basahaba be boona boona abaabaire nabo ku ssaawa eyo sahaba asiibye nani? Ni Abubakar radiyallahu anhu.
nabbi yabuuza ekibuuzo ekyokubiri yabakoba nti man tabia minkum alyawma janazatan, man tabia minkum alyawma janazatan, yababuuza ekibuuzo ekyokubiri yakoba nti baana basahaba bange nani ku lunaku luno olwaleero agiire n'aziika oba agerekeire ku nga bali kujja kuziika musiraamu mwine, nti omusiraamu mwine afiire kikukakatako okuba nga bwafa olina okuba mu bantu bwotaba munaaza musaalire, omala okumusaalira bamutwale bakole ki bamuziike, era ojooba eyo nga baziika bamalirize okuziika okole ki oveeyo. yabakoba nti man tabia minkum alyawma janazatan, nani mwime basahaba bange, nani mwime ku lunaku luno olwaleero luno lwetulimu, nani ayewaireyo naabona nti mwine afiire yaje yabanga amukolako omusiraamu byateekera okukola ku musiraamu mwine. basahaba bona bona era balingaganaku, balinga kuwa ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wallahi nga wazira. era Abubakari yawanika omukono yakoba ati ana ya rasulallah, yakoba ati nabbi ekyo kyona nakikoze. Musiraamu yafuire naja nakola ki naziika. basahaba baliwo bona bona buli omu yalinga ku mwine, yalinga ku Abubakar radiyallahu anhu. ekibuzo kibasoose man asbaha minkum alyawma swaima, Abubakari yakoba ati ana. man tabia minkum alyawma janazatan, era Abubakari yakoba nti ana ya rasulallah. nabbi yabuuza ekibuuzo ekyokumeka ekyokusatu yabakoba nti man at'ama minkum alyawma janazatan, man at'ama minkum alyawma miskina, man at'ama minkum alyawma miskina. kibuuzo ekisooka man asbaha minkum alyawma swa'iman, man tabia minkum alyawma janazatan, man at'ama minkum alyawma miskina. nabbi abuuza ekibuuzo ekyokumeka ekyokusatu yababuuza yabakoba nti basahaba bange mwimwe nani olwaleero alisiiza ku masikini, nani asaddaseeko okwo olwaleero, nani abaire ensonga fa adkhala surura walfarha walbahjata fi qalbi almu'min, nani mwimwe abaire ensonga naabanga asanwisa musiraamu mwine atali kwesobola, yabanga asobola okumuyambaku mu kizibu kye, yabanga amuwaire yakookulya. wallahi waali wazira. era yali Abubakari yakoba nti ana ya rasulallah. Abubakari radiyallahu anhu yakoba nti ana ya rasulallah. Abubakari naasiibye, Abubakari nagira okuziika, Abubakari nalisiisa ku miskini. basahaba basigaire nga ebyo byona byona ezirawo omuntu waire kirala kyakoze eki kyakozeeku radiyallahu anhu. nabbi sallallahu alaihi wasallama yabuuza ekibuuzo ekyokuna ekisembayo era kyetujja okusembyayo. nabbi sallallahu alaihi wasallam yabakoba nti man aada minkum alyawma marida, man aada minkum alyawma marida. basahaba bange olwaleero luno nani alambwire ku musiraamu mwine nga mulwaire, nani alambwire ku musiraamu mwine nga yalwaire yafunye obuzibu wakoba oti muganda wange omusiraamu kanje mulambuule ku lw'obusiraamu era nfunemu empeera ate kirimu empeera. man aada minkum alyawma marida, nani alambwire ku mulwaire, bana ife balwala walaba kumulambula nga ate muliraanwawo musiraamu mwino musaala naye musiiba naye mukola naye waddemu okujja okumulambula. ayi nabbi abuuza man aada minkum alyawma marida. basahaba bona bona baali bazira ansa, eyali ni ansa era yali Abubakar radiyallahu anhu yakoba nti ana ya rasulallah. naasiibye naagire naziika nasadda asalisiza masikini ate nalambwire omuki nalambwire omulwaire. nabbi yamaliriza hadisi eyo ng'ayogera ebigambo bino wammanga. yakoba basahaba be bona bona yabakoba nti majtama'na hadha fi mri'i illa adkhalahu llahu aljanna, majtama'na hadha fi mri'i illa adkhalahu llahu aljanna. nti omuntu bwe bukya kunkyo n'okola ebintu ebyo byona byona n'oba ng'obikoze ebina, Allah subhanahu wa ta'ala akuyingiza ejjana. ne bukya kunkyo nga wasiibye, ne bukya kunkyo wasiibye wagiire wanziika musiraamu mwine afiire,
walisisa ku masikini, walambwira omulwaire. Ebintu ebyo bina n'oba ng'obikoze mu lunaku lulala, ebina ebyo n'oba ng'obikoze, tegeera nti oli mu layini, tegeera nti oli mu layini ey'abantu abajja okubanga bayingizibwa ki? Bayingizibwa ejjana. Kuba Nabbi sallallahu alayhi wa sallam atukobye nti majtama'na hadha fi mri'i illa adkhalahu Allahu aljanna. Bwe maliriza ebigambo byange nga mbakoba nti saawa eno tukaali balamu, ebintu ebyo tukasobola obikola byona byona, egy'emirimu tukasobola ogikola gyona gyona, tusobola ogikola. Saawa ejja kutuuka nga tokasobola kukola mulimo waire mulala kwegyena. So chansi bwebanga eidyenga nga olwaleero bwe luli nti 13 lwakusiiba mu mwezi gw'Ekisiraamu, 14 lwakusiiba, 15 lwakusiiba, olw'ebbalaza n'olwokuna lwakusiiba, basiraamu mbakubiriza mutwale nga ino omutawaana okutegeera eby'obusiraamu ebibagemaku, ebitabagemaku mu birekere beene byo. Christmas tegema ku basiraamu, aye omusiraamu oidi nti 25 lujja kuba lunaku gundi, olulala mu mwaka lujja kuba lunaku gundi. Ebyo si bibyo, ebibyo nibina okutegeera nti ayyamul biid, enaku endere lituuse kansiibe, nongerezeeku ki? Namba omuntu ali mu buzibu muwe ku kyokulya, nje nambuula omulwaire, nje nziike musiraamu munange ng'akoze eki ng'afiire. Bwe ngayita ebintu ebyo ebina byona byona, nabbi akuwaira assurance nti omuntu oyo wakuyingira jjana ku lunaku olwaki? Ku lunaku olw'enkomerero. Ayiringirira emirimu gye tukola mu lunaku, mirimu emeka gy'okola olunaku, nga n'egindi gy'okola mu kifo ky'okutwala mu jjana gikutwala fi naari jahannama, gikutwala mu ki? Mu muliro jahannama, waliyadhu billahi min dhalik. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atukingirize naaru jahannama. So abasiraamu mbakubiriza twebereremu, tutegeere ebyaife era tubikole, tusabe Allah subhanahu wa ta'ala atwanguyirize. Buuza seeka enaku enderu dituukali, olw'ebbalaza olwidi olwo tobuuza na seeka, siiba. Olwokuna olwidi banga olusiiba, siiba. Okusiiba kwa Daawuda alayhi salatu wassalamu, yasiibanga olunaku, yasiibulukuka olunaku olwiraku. Kiba kitegeeza nti omwaka emyezi 6 yalinga ng'asiiba, emyezi 6 yabanga akoze eki? Yabanga aliire. Eyo n'enkola enungi, kuba gye tuli kujja wallahi yeetagisaayo okusiiba. Kijja kuba kibiino nti tuli kubuzaayo Rajabu na Shaabani, tuli kubuzaayo enaku nga 75, 76. Omwezi gwa Ramadhaani gukole ki? Gutuuke. Kuba kisuubira okutuuka either 22 ogwokusatu oba 23 ogwokusatu. Tulina okusiiba omwezi gwa Ramadhaani insha Allah. Abanaaba abaki? Abanaaba abalamu. Leka kuba mu bantu abaasembayo okusiiba Ramadhaani ng'ate era balinze kusiiba ki? Balinze kusiiba Ramadhaani. Wagati awo waliwo okusiiba kungi. Omusiraamu ateekeibwa okuba nga akola ki? Kwateekeibwa okuba nga asiiba. Ate bw'ona asiiba n'oyongereza ku bino byenva okukukoba, osiibye, oziise, okugamba osaddaase, olambwira omulwaire, n'okola ebintu ebyo bina mu lunaku, otegeeranga nti alhamdulillah nze kanongere ku bwongere, ayi Allah subhanahu wa ta'ala ndi mulubu, oba Nabbi sallallahu alayhi wa sallam antaire mulubu olwo abantu abajja okukola ki? Abajja okuyingira fi jannati na'im. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okutegeera ebigambo ebyo, era tute mu bantu abatamunkola ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala n'ebyowekitibwa Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Ifo gwaffe guweire gwa kuidusa. Abayikiriza tubaiduse, mutemunkola tube nga twetweireku omusango nga ife buti tukoze eki? Tukizizeyo ye muli, tukiziza ye muli. Man shaa falyu'min wa man shaa falyakfur. Ayenda ikiriza ofuna empeera, atayenda loba omusango ozira gwojja kunenya ku lunaku olw'enkomerero mu maiso ga Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa. Mwebale ino okumpuliriza. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala nga bwatukuŋŋaaniza mu muzigiti muno ku ssaawa eno, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tukuŋŋaanye mu nnumba ey'emirembe janna. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atute mu bantu abajja okuzuukira ni bannabbi wasiddikiina washuhada. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala bwe tuba tuviire mu bulamu buno obwensi atutwale nga tuli basiraamu, era atuwangaze nga tuli basiraamu, era tuzuukire ku lunaku olw'enkomerero nga tuli bantu abasiraamu.
abalina ebizibu ebitali bya nsambo ndala nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abenga abibamalira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.